Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ni iru kene ka jilong jadi parti pun tak kalau dah lupa. Ada day ni kena ni kisahru mandala day election kipinian ni kita. Tak ni apa Meghalaya ru ni kalau long gupta. Ma kisim di ni ready ni. MLAs temaga job karam de item mega tendensi rakyat pun tak. Dan bodang ini halau pun. Nga sotunat kita kajing UI jeng fi. Kita ke observation jeng fi nga sotunat. Ndai ya bagi petang ki parti ki kuat. Ndai kita ki parti ki UI bagi don ki beriau ki bom don Nongrim te. Bagi don ki ni ki Nongrim ki bom don Nongrim. Kasih bokhat ni leh kata ki Nongrim ya bukum kita. Bila gini sini don ki bom lah wan syak ban syong ko opposition ru. Wami bandon ha kata ka ruling party. Hari ni kong ka UDP, HPU ta kapor, AP Chelsea, ni la syong bon snem ha opposition. Balai bom la ban syong. But sisian ba pidon ka opposition, pio si bon ki ban keren. Bat ban kedokti, bat ban check, ban pek bhai ka Rukom le jum ka sarkar, ki badan ka sarkar, kenang ba kinum le mon ken. Ki don pot ki MLA ki ba sini satai kimla ban syong ru wat ka opposition ru. Tiha ba kumta. Ki badan ka sarkar, bom don persya asyu kille ka domon. Ha bom don persya asyu kille ka domon. Te kumta ngasgo ba ban don ka opposition habaka dawa kumta ban don. Habaka dawa. Mo ngimbiang ki beriau ban don penyak sarkar. Ila don ka opposition. Lalu bandan degi ars likely iseng ia form ban pelong ke coalition government kumba kalong menta ke MDA hendai nila judan rupun sin haki opposition lada kakam ke dawa ban long menta but larang gidan ke opposition ru nila pat ban kedokti sibun balai kan ni balai katai teki sarkar poy ke jinge kimla ban lemon naman badon nong pej yaki don nak kedokti ki te kimla ban lemon ke ki don pat ki kijat jamel ki bong mla ban syong klem badon nak Shuki alo kam kai ke ta kat ki ba khot ki mare kadai insya ka syong ki emel mdek kam syong ki parti ki ba khot la ne ki ba khwai tembe ka syong ha ka jing long jong ki emel ki ba sya khwai bat ki bangat ha ki khwai ni tingim long ta Ba bila don la slam makan yang sign partai. Kadai se kejing siapa anda syong hakal yang persya dengan opposition NGO na sarkar. Mio balik ka. Wei pu emele yo ju tulom. Nong mio ye kuno. Baro ki emele ki yo tulom. Tera tara nong pamio ye. Kata te ka ngampat yo song fi ngala don lenter mo hapo ka opposition. Lah di council ni ka assembly. Te ya tulop. Tendre ki badan nak Shuki sarkar besong ki minister tiki kam yo. Kam yo extra. Monong no. Naka jingle tour sene satai. Bat gum ta ter. Mo te kam heru kemudian banyak ki MLA te kami otam kan ki baru haka ruling party hendai kamot ban ong bagi opposition ki susong klikti klem tulop klem jingyo kiyo Mai bedi ki scheme ni pada. Di scheme kiyo MLA scheme kita ki MLA scheme ki MDC scheme MLA scheme ya kumju boleh Teman-teman tu ki kat ba kadon kene ka discrimination akan mau i Dr. Dongku Paroy dalam leader of opposition kerana mai kene ba ke sarkar ke discriminate itu gi MLA gi badan sekalian persya mungkin kan ni MLA scheme andai give pada gi scheme kadon kata melalai kijudan di hakaba kidon ki schemes kata apat kam desu ka scheme ke ba dadon daka an kumkani ka scheme no bataki MLA scheme te kidon pat ki scheme no government te ki badan nakabar te ka syong ki kan no kin ai ko opposition
Karena kin ai ki beri ki bodan ki MLA ki bodan ka liang sensat te kala bantam hang ni kala bantam hang tai gitu ki badon lang ke sarkar katakan kawai pokoi sarkar kale umta kongres ka jui ha BJP ru ka jui kiwe ki sarkar ka jui tan sopolale Nah, aduk benda pet ceduk juga ruling nak opposition nak kamera. kakam kai tu Shuki te kilang ki MLA ki bamdan Nongrim tat ke Rukom Pyrkhat tat dor ngai lagi te nadu bengarung ke kini parti nadu pasdang hadu mata kram ki isi rem de job ne mele